majstore, da li ste završili? Oh, majstore, pa vi ste skinuli majicu. Toplo je ovde kod vas, gospođo. Još od ove vode što curi, sve se nekako navlažilo. Upravo ste. Bojala sam se da upalim klimu. Znate, zbog struje. Nisam bila sigurna. Uf, sa strujom se nikad ne zna. Zato ja više volim ovaj moj posao. Uzmeš cev, zategneš i gotovo. Da li ste brzo gotovi? Evo još malo, gospođo, da prostite, dosta je velika ova rupa. Uf, jeste. Sva voda je iscurela. Mislila sam da će sve da poplavi. Dobro je što ste odmah zvali. Inače bi sad plivali kao da prostite ribica. Baš ste luckasti. Ja sam još uvek mokra. Sve na meni je vlažno. Pogledajte, pogledajte. Nisam stigla ni da se presvučem. Pogledajte. Evo, ovo mi je majica. S njom sam probala da zapušim rupu i nisam mogla. A da ćete vi moći. Ajte, gospođo. Sa dobrim alatom pravi majstor će da prostite zapušiti svaku rupu. U to sam sigurna. Nadam se da vi imate dobar alat. Najbolji. Možete i da proverite sami. Možda i hoću. Upravo ste vidjeli deo prvog filma pionira pornografije u nas, slavnog Veselka Biljca, pod nazivom Majstore, majstore. Kuriozitet je da se u njemu pojavljuje jedna dama koja je kasnije napravila zavidnu karijeru na našoj estradi. Film je nažalost toliko upropašćen gledanjem u domu JNA, tako da ste vidjeli samo rekonstrukciju jedne scene. Nadam se da ste uživali. Laku noć i prijatno.